بدریا مصطفى او جنا کو جیوی 73 سال خودان چیروک کادنه دیگل کانیولایه او دبیجیت ل 23 و مهیوان سردانا نخوشخانه آزادی لدهو کی کرن جبو مرما ورگرتنا چارەسەری نەخوشیا دلی ولدەمێ کوپمەرەما چارەسەری کالیونە بوو دەستێ وێ گرێ دای وێ نەبەس مفانە وەرگرت جوان چارەسەریان بەلکو بوو سەدەمێک و ڕەوشا ساخلەمیاوێ نە باشتر لێ بهێت و وەرماند دەستێ وێدا پەیدا ببیت ئەسساغم کەتمە خەستێ ئێشا دلی بوو خەفەقان بوو ئەوە بوو سێلان بۆ متکن نێشترین قەدانانە منە ئەوە مکن ئەخیری هەل دەستێ مکەوە کەچا بەدریایê ku gel deyka xwe bû li demê wergirtina çareseriyê dibêje wê çendîn caran gote karmendên Saxlemiyê ku werman di destê deyka wê da peyda bûye lêwan pê got ku çi arîşe jî peyda nabin di niha da jî li gorî gotina kes û karên wê nûjdaran gotiye ku çareseriya wê li welatê Tirkiye ye lê ew vê çareseriyê dişyanên xwêndiravî da nabînin û dixwazin ku aliyên peywendîdar alîkariya wan bikin. هەیڤێ me bir طاوەری و 22 هەیڤێ دەستەیە و سەوارمت و کۆلنا ڕەخی دیژی بوو چێکرد بوو خەلەت بوو جارێکە تەحویل کراوی ڕەخی و پشتی سێلۆن بۆ کریە لەشێ دەستەیەوە لە هاتوارمت من گوت ئەسسترێژی دەستەیە وارم گوتی چنینە عادیە چ لێ نەکرد پێچێنەوە بتەنم دەرەخنش دەروێ وڵاتی بنە ترکیان عردێکی دی ئەخۆنکە عیلاجێ بۆ ڕەبتونەکە ڕەخی ترکیە حالەوە ژوێکیت بێژن پێچێنەوە بتن کرێدۆرە نکات خۆنیەوە بینی وێکیت پێچێنەوە بندۆڤە ینی وە پێچێنەوە بچنە چ عردێ دیەوەکی ترکیان دەولەتەکە Li dûrveyekê me çendîn pêkûl kirin ji bo ku daxuyaniya Saxlemiya dihokê werbigirîn lê çi zelalkirinek nehate diyarkirin. Danana kanyolan bişaşîve dû kes di dû jiyên cudada kirine qurbanî. Êk ji wan senaya dû salî bû ku destê wê hat jêvekirin, duwem kes jî bedriya jiyê wê 73 salî ye ku werman bû demê heftiyekê di destê wê da peyda kiriye. Lê pirs ew e, erê çarenivîsê destê bedriyayê jî wê weke çarenivîsê destê senayê lê bihêtin yan jî wê çareserî ji bo bihête dîtin? Ev e pirseke wê li dema dahatî da bersiva wê bihête dan. Dilşad Hîmû, NRT, Duhok.